Meryem, sen ne istep otursun? Аю boyamak. Meryem, ayıldın dinlemiş şeylerini aytıp berşi. Kulak, burun, kolu, çenesi, ayağı. Hı. Meryem, sen ayıldın başka kanday tüsten boyap jatırsın? Hı. Al mınav kanday tüs? Ak, Mınav kanday tüs? kızıl. Al mınav kanday tüs? Demek işte çan. Mınav kanday tüs? Sarı bol tüs aytasın. Meryem, kızıl tüstü ne boladı? Gül, Hı. Ak tüstü ne boladı? süt, Süt. Jasıl tüstü ne boladı? çaprak, Japırak. Sargıl tüstü ne boladı? sabız. Säbiz boladı tüs aytasın. Sendер ayıды boyap jirkesиңдер ғой. Ayı туралы қандай тақпақ білесіңдер? Аю отыр портада. Аюда қолы қалтада. Апай сабақ сұраса, тақатты басқара. Сендер айы туралы не білесіңдер? Аю үлкен. Айы қайда өмір сүреді? Орманда, орманда. Айы не жейді? Бал. Бал жейді. Қандай түсті айылар болады? Ақ, 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 қолы. Бұдан түрлі тұстағы бояқ. Bunday түстерді қайдан кездестіруге болады? Кемпір қосақтан. Бәріміз қашық шашын еттіші. Мәкен өрмекке.